Ljudi, ovo je najveća greška kod jagoda koju prave mnogi baštovani krajem maja. Mnogi sada misle samo na berbu, ali upravo sada se odlučuje koliko će plodovi biti krupni i slatki. Ako tvoje jagode imaju puno lišća, ali sitne plodove, poslušaj ovo. Također je dobar savjet za tebe. Ali prije nego što nastavimo sa videom, lajkujte ovaj video, to nam je velika podrška. Ostavite nam jedno srce u komentaru ako to želite. Krajem maja i početkom juna jagodama su najpotrebnije 3 stvari. Prvo, ravnomjerna vlaga. Ne pomalo vode svaki dan, već obilnije zalivanje kako bi korijen rastao dublje. Drugo, malč. Slama, suva trava ili drvena sečka čuvaju vlagu i štite plodove od truljenja. I treće, prava prihrana. Previše azota stvara samo lišće. Sada jagodama treba više kalijuma i prirodna podrška za formiranje plodova. Jedan stari trik mnogih baštovana ću vam otkriti sada. Posuti malo drvenog pepela oko biljke, ali u malim količinama. Možete ga i pomiješati čak i sa zemljom, ali pazite, to mora biti pravi drveni pepeo. Ne od uglja, ne bilo koji drugi, nego baš drveni. I veoma je važno da odmah uklonite bolesne ili žute listove kako bi biljka svoju snagu usmjerila na plodove. Ako ovo uradiš sada, dobit ćeš slađe, krupnije jagode i mnogo veću berbu. Napiši mi u komentaru kako tvoje jagode izgledaju ove godine.